Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Monsieur le Président du Conseil du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, nyakubahwa perezida w'ubufaransa nshuti yanjye Emmanuel, nyakubahwa perezida w'inama ya Togo, umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu karere k'ibiyaga bigari, banyacyubahiro bahagarariye abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma, abahagarariye umuryango wabibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'imiryango y'uturere n'abafatanyabikorwa mu by'ikoranabuhanga n'imari, ndabasuhuje mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashimira iyi nama ibereye i Paris ifatanyije na Togo nk'igihugu cyashyizweho nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse mu bufatanye bukomeye na Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bashyigikira ibikorwa by'ubuhuza no kugabanya ubushyamirane. Kuba muri hano ni igikorwa cya politiki, ariko mbere ya byose ni igikorwa cy'indangagaciro. Bisobanuye ko imibabaro y'abantu irimo kubabara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itirengagijwe. Bisobanuye kandi ko amahoro n'agaciro by'abaturage b'akarere k'ibiyaga bigari ari inshingano z'isi yose. Duteraniye hano kugira ngo dusubize ibibazo bitatu byihutirwa: ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa, ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'amahoro nyayo. Ariko kandi inshingano zacu zirenga ibyo byihutirwa. Tugomba gushinga imizi n'ituze rirambye rishingiye ku ngamba eshatu zidatandukana: kurinda abasivile, gushaka amahoro asesuye kandi arangwa n'ubutabera, no guteza imbere ubukungu bw'akarere nk'imbaraga zizamura ubukire rusange, ariko ibyo byose bigakorwa mu bwumvikane, nta rwango, nta mirwano. Banyacyubahiro bagore namwe bagabo, hashize imyaka irenga 30 uburasirazuba bwa Kongo buhetse igikomere kitarashira. Si ikibazo cy'igihe gito, n'ibyago byimakajwe byatumye abagore, abagabo n'abana batagira ingano bimurwa, byangiza ubuzima, bisenya imiryango, bica intege imibanire, ndetse bihungabanya ejo hazaza h'urubyiruko rwose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu byashegeshwe cyane n'abantu bimuwe mu gihugu, aho miliyoni nyinshi z'abaturage zimurwa zinyanyagira kubera urugomo, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyi mibereho mibi irushaho gukomera kubera ibikorwa remezo byangiritse, amafaranga make agenerwa ubutabazi, n'iyongera ry'indwara z'ibyorezo. Ibyangombwa byihutirwa ni byinshi kandi by'ingenzi: kurinda abasivile, gufasha abahuye n'ibibazo byo mu mutwe, kubona serivisi z'ubuvuzi, kwigisha abana mu buryo budahagarara, kubona ibiribwa bihagije, amazi meza n'isuku. Mu mwaka wa 2024 abantu miliyoni 26 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu kibazo cy'inzara ikabije, kandi hafi 1/2 cy'abana bari munsi y'imyaka 5 bari bafite imirire mibi ikabije. Mu cyumweru cya 45 cy'ubuzima cy'ubuvuzi muri 2024, amavuriro 445 kuri 519 yari yamaze gutangaza ibibazo bya kolera cyangwa mpox. Ayo makuru si imibare gusa, agaragaza ikibazo cy'ubutabazi gikomeye cyane. Iyi krize y'ubutabazi muri Kongo ifitanye isano itaziguye n'ibikorwa bya gisirikare by'umutwe witwaje intwaro wa M23 AFC, rifashwa mu buryo bwa gisirikare, amafaranga n'ibikoresho n'u Rwanda, mu buryo busesuye bwo kwica ubusugire n'ubwisanzure bw'igihugu cyanjye. Ibyo byose byamaze kwemezwa kandi byashyizwe mu nyandiko, bikaba byaributswe mu cyemezo cya Loni nomero 2733 gisaba ko
AFC M23 ihita ivanwa mu duce twose yigaruriye, harimo n'imijyi ifite akamaro ku butumwa ndetse n'uko ingabo z'u Rwanda zigomba gukurwa ku butaka bwa Kongo. Icyo cyemezo si igitekerezo cya diplomasi, ni itegeko rya politike n'amategeko, kandi buri wese mu bari hano afite inshingano zo kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Banyacyubahiro, uhereye mu ntangiriro z'uyu mwaka urugomo rwongeye gufata indi ntera iteye ubwoba. Intambara zatejwe na AFC M23 mu duce dufite abaturage benshi zateje imirwano myinshi n'impfu nyinshi. Imijyi yose yarafashwe, imiryango ihura n'ibibazo bikomeye cyane, imidugudu isigaranye ubusa nta bantu bakituyemo. Hibasiwe ibirindiro by'impunzi, ibitaro n'amashuri. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa nk'intwaro y'intambara, abana barashimutwa ndetse bashyirwa mu gisirikare ku gahato. Imodoka z'ubutabazi ziribwa. Ibyo byose ntibishobora kwemerwa, ntibishobora kwitwazwa, ntibishobora kuba ibisanzwe mu karere. Kuba umuntu yasabwa kumenyera ububi nk'ubwo ngubwo, imibare irivugira kandi ntishobora kwihanganirwa. Miliyoni z'abantu bamaze kwimurwa mu byabo, imiryango myinshi isubizwa mu buhungiro inshuro nyinshi. Abana batakaje uburenganzira bwo kujya ku ishuri, abagore bamugajwe ku mibiri yabo no ku gaciro kabo. Hadutse indwara za kolera, iseru n'izindi ndwara zandura zikwirakwira mu duce aho ibikorwa remezo by'ubuvuzi byangiritse cyangwa byasenyutse burundu. Turi mu byago by'ubutabazi byuzuye bijyanye n'ubuzima, ibiribwa, imibereho, ubuzima bwo mu mutwe n'agaciro k'abantu. Ndashaka hano gushimira abagenda bakomeza gukora nubwo bafite ibyago byinshi. Abo ni abaganga, abakozi b'imiryango itabara mu buryo bwa kimuntu, abakozi b'ibigo bya Loni, imiryango mpuzamahanga itari iya leta, imiryango y'imbere mu gihugu, amashyirahamwe y'abaturage n'imiryango y'abagore. Kuri abo bagabo n'abo bagore bose batagira ubuzima bwabo bitangira ubuzima bwabo, batanga ubuzima bwabo kugira ngo bakize abandi. Ndavuga ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izi ubutwari bwanyu kandi irabashimira. Banyacyubahiro, inshingano ya mbere y'igihugu cya Kongo niyo kurinda abaturage bacyo kandi izahora hityo. Twiyemeje kuyuzuza. Twongeye imbaraga mu bikorwa by'ubutabazi bw'igihugu, by'umwihariko binyuze mu ishyirwaho ry'ikigega cy'igihugu cy'ubufatanye n'imicungire y'ibiza n'ibyago by'abantu. Giteganyirizwa kwakira inkunga ziva imbere mu gihugu n'iziva hanze mu buryo bweruye, kandi kikemeza ko ubutabazi bugera ku bantu bafite ibyago byinshi kurusha abandi. Ku ruhande rw'igihugu cya Kongo, ibigo bya Loni cyane cyane HCR n'ishami rya Loni rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA hamwe n'imiryango nka Croix Rouge International, abaganga batagira imipaka, bose bashishikajwe no gutanga ubufasha bw'ingenzi ku bantu bimuwe, abakomeretse n'abari mu kaga. Muri icyo gihe twahagurukiye ingabo zacu kugira ngo zicunge umutekano w'abaturage bacu, ariko kandi twongera gushimangira ko dushyigikiye kubahiriza byimazeyo amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara, harimo kurengera abasivile, ibikorwa remezo by'ubuvuzi n'amashuri ndetse n'abakozi b'ubutabazi. Kuri iyo ngingo ni munyemerere mbibutse ikintu cy'ingenzi. Amasezerano ya Geneve agenga uburenganzira bw'abantu mu bihe by'intambara ntashobora gufatwa nk'amahitamo cyangwa ibintu by'igihe runaka. Agomba kongera gufatwa nk'inshingano rusange itajegajega kandi itagomba kuganirwaho. Ariko kandi tuzi neza ko kubera uburemere bw'ibyo byago, ubushobozi bwacu ubwabwo butagihagije.
niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusabe guterwa inkunga idasanzwe. Ndabagezaho uyu munsi ibisabwa 3 n'ibyo dutanga 3. Icyo nsaba cya mbere kijyanye nuko tugira uburyo bwihutirwa kandi bwizeye bwo kugeza ubutabazi ku baturage bacu. Dukeneye inzira z'umutekano zemerera kugeza imiti, ibiribwa, ubufasha bw'imitekerereze n'amacumbi ku baturage bacyugarijwe. Ku bw'ibyo ndasaba ishyirwaho rya koridoro y'ubutabazi bwo mu kirere igenzurwa neza izafasha gutwara imiti, ibiribwa by'ingenzi no guhererekanya abakozi b'ubutabazi. Hari ibyago byinshi muri iki gihe, uyu murongo wagombye gushyirwa mu nshingano zifatanyije za Loni n'ubuyobozi bwa Kongo, kandi ukaba umwe mu bisubizo bifatika by'iyi nama. Icyo nsaba cya kabiri ni inkunga y'amafaranga yihuse, igaragara kandi isobanutse. Umushinga w'ubutabazi wa Loni wa 2025 wari uteganyije ingingo y'imari ya miliyari 2 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagombaga gufasha abantu barenga miliyoni 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe igihugu cyari gisanzwe kiri mu bibazo n'ubukene bukabije mbere y'uko intambara zongera kubura. Ariko uwo mushinga uracyafite amafaranga make cyane, kandi buri munsi twakabaye dufashwa. Hari ubuzima buba butakaye. Niyo mpamvu nsaba inkunga y'amafaranga y'inyongera yateguwe neza kandi ihamye, kugira ngo ibyibanze by'ubuvuzi byihutirwa, ibiribwa, amacumbi y'abimuwe, ubufasha ku barokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'amazi meza biboneke. Iyi nkunga ntikwiye gufatwa nk'ubutabazi bwo mu gihe gito, ahubwo nk'ishoramari ryo gukumira isenyuka ry'ubuzima bw'abantu mu karere gafite agaciro gakomeye ku mahoro ya Afurika yose. Icyo nsaba cya gatatu kijyanye n'ubufatanye bwa politiki. Ndifuza ko buri mufatanyabikorwa uri hano yaba igihugu, umuryango w'akarere cyangwa mpuzamahanga yiyemeza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'icyemezo cya Loni nomero 2733 no gusaba mu buryo bweruye kandi butunganye ko M23 ivanwa mu duce twose yigaruriye, ndetse ko ingabo z'amahanga zitatumiwe ziva ku butaka bwa Kongo. Amahoro arambye atangira kwihagarikwa ry'ukwigarurira igice cy'ubutaka bwa Kongo. Ku byerekeye ibyo, ni ngombwa ko ibyo biba intangiriro kandi n'ibiganirwaho. Nta na rimwe hashobora kubaho amagambo abiri atandukanye cyangwa ubwumvikane bushingiye ku buhemu. Ku rundi ruhande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata imbere yanyu amasezerano 3 asobanutse neza. Icyemezo cya mbere, kubaka igihugu. Igihe imirwano izaba irangiye, tuzahita dutangiza gahunda y'inkunga yihutirwa yo kubaka intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyo gahunda dushaka ko ifite ingaruka ku rwego rw'igihugu ndetse n'urw'isi. Izashyirwamo gahunda n'imishinga yose igamije kugarura ituze, kuzahura ubukungu no guteza imbere izi ntara mu buryo burambye. Byose bikazakorwamo mu buryo buhuje kandi buhamye. Iyi gahunda ishaka kwabaho gukusanya hafi miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarenze umwaka wa 2026, hagamijwe gufungura amashuri, kuvugurura amavuriro, gusana imihanda, kugarura serivisi z'ibanze z'imibereho myiza no gufasha impunzi gutaha mu cyubahiro. Izibanda kandi ku kurwanya inzara, kuko gufasha umuryango kubona ibiribwa bisobanuye gutangira amahoro. Iyi gahunda izakorwa mu mucyo, mu buryo bumwe kandi buyobowe neza, nta gace kazateranwa, nta bwoko buzibagirana. Icyemezo cya kabiri, kurengera abahungabanye cyane no kubaza abakoze ibyaha inshingano. Tuzakomeza gukaza amategeko ajyanye no kurengera abimuwe n'ingaruka z'ibiza cyangwa ibyago by'ubutabazi. Ibi bizakorwa binyuze mu gushyira mu mategeko y'igihugu amasezerano ya Kampala
y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe no gushyiraho itegeko rihoraho ryerekeye uburyo bwo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi no kugabanya ibyago by'ibiza. Ni muri urwo rwego itegeko rishya ku gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi no gucunga ibyago by'ibiza rizemezwa vuba, rigamije guha leta uburyo buhoraho bwo kubona ingengo y'imari nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Sendai 2015-2030 hamwe n'imyanzuro yafashwe mu muryango w'abibumbye mu nama y'Istanbul muri 2016. Tuzita ku kuba abacitse ku icumu ry'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bafatwa nk'abahohotewe b'intambara, bakitabwaho, bagashumbushwa kandi bakavurwa. Ndashaka kwibutsa ko ubutabera ari igisabwa kugira ngo haboneke amahoro arambye. Imiyoborere y'inyuma y'amategeko yashyizweho n'inyeshyamba hamwe n'ibyaha bikomeye byibasira uburenganzira bwa muntu ntibizihanganirwa. Hazakurikiranwa mu mategeko mpuzamahanga bose bakoze ibyaha ku baturage ba Kongo. Icyemezo cya gatatu, guhindura ikibazo cy'intambara ikaba isoko y'umutekano mu karere. Ntitwaje hano gusaba ubutabazi, ntabwo ntitwaje hano gusaba ubutabazi gusa, ahubwo tuje gushyigikira icyemezo cya politiki. Amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari azagerwaho ari uko akarere gahisemo gushyira imbere ubukungu buhuje n'ubufatanye aho gusahura no gusenya. Ejo hazaza h'akarere ntihazashingira ku bucuruzi bunyuranyije n'amategeko bw'amabuye y'agaciro nka zahabu, colta cyangwa cobalt bifasha imitwe yitwaje intwaro, ahubwo hazashingira ku bufatanye mu bukungu, ibikorwa remezo bihuriweho, inganda z'imbere mu karere n'uburyo bushya bwo guteza imbere urubyiruko. Aho niho amahoro arambye ahera. Umutekano niwo shingiro ry'ubukungu, ariko n'ubukungu nabwo ni ishingiro ry'umutekano. Banyacyubahiro, ibiri kubera hano i Paris birenze imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo cyo kumenya niba umuryango mpuzamahanga witeguye kurengera ubuzima bw'abasivili uyu munsi, aho gutegereza ejo ngo uvuge gusa ibyabayeho. Ni no kumenya niba twese dushobora kwemera ko amahoro atari impano y'ubugiraneza, ahubwo ari ishoramari rusange mu mutekano w'akarere kose ka Afurika yo hagati n'iburasirazuba, ku mutima w'umugabane wacu. Mu kurangiza ndashaka kwibanda atari ku butegetsi gusa, ahubwo no ku baturage. Kuba Abafaransa, Abaturikiya, Abanyafurika, ku nshuti zacu zose no kuri buri wese utwumva, ndashaka kubasaba ikintu cyoroshye. Ntimureke kwirengagiza ibyo mubona. Inyuma ya buri mibare tuvuga uyu munsi hari umwana urara munsi y'ikarito aho kuba munsi y'amabati. Hari umubyeyi wahunze ntacyo atwaye uretse ukuboko k'umwana we. Hari abaturage bagihangana no mu bihe bikomeye kuko bagifite ukwizera mu kintu cyoroshye kandi cyiza kurusha ibindi, kubaho mu mahoro iwabo. Ibyo dusaba ni ukuri, ubutabera n'amahoro arambye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifashe inshingano zayo, tubasaba namwe gufata izanyu. Murakoze cyane.